Kublai pi baro syakatup kubor jungi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakongsan mentagasngi kilong. Yap ler bat her serniu ki pat ba hawakana tura. Lenyar ke aham hatendong skor menteri rangba. Ujor uba Dominic Warjri halor ke jingpia konstituensi ke KHEDC ha High Court. Ban daga public hearing penlong ke KHEDC persya ya usim hima mahram. Tomentang ni apai syaki kubor ki bakhambanya. Hakamiet kendai terik kelalengkon ki palba ki basyong basa hakadong hawakana harut ke surak tura garo badha kila yap ler da jing her serngeu bat jing ting jing sir habak awe ka trok kabala pen her stat kala rat ki kali bat ki dukan ki badon harut surak namar unongnya umna ashu ban bat lakam yaka. Unongnya kata ka trok ula pet krat bat ki pulit kidang thuet ya u hadu mentah. Kani ka trok kalarat lai teligi kali ki bayeng harut kani ka surok. Mar ki pulit ki lapoi ha kani ka jaka bantem ya ka jing bitar jong ki padba. Ha ka jingdum unongnya ula rensiet na kani ka trok bat ula jar ngai ya uba ki pulit kidang thuet ban syam ya u. Ki pulit kidang wad ya uni unongnya lengba ki CCTV ki bala pendat ha ki yeng ki badon ha kani ka surok. Kani ka jingja kala penher serngeu ya ki padba ki basyong basa ha senda kani ka surok. Kani ka jingja kala long hajan ka surok banlat chatura circuit house hadong hawakana. Kinoyalam ka Aceh Holistic Awakening Movement AHAM kilalenyar hatendong skor menteri rangba Konrad K Sangma halor ka jing slam bat jing shna torti ya ka jing king yat kali ildek akong RCC bridge hasurok adokre mangsang. Kani ka jing king ka penya so bun teli kisnong kiba hadu menta kidang mat ya ka jing shitom hakalet kawan bat kakit kaba. Kinoyalam ka aham kila u da ka jing tho sya menteri rangba ka jela halor ka jing slam ban pendap ya kani ka jing king bakong san hakathan adokre mangsang. Kila ong baya kani ka jing king la sedang ban shna na du ka snam ar hajar khat khandai. Hendre menta la shui khong reng ya ka namar la sange no ya ki jing tre baro. Lengba ka RTI balapan da ka aham layo jing tip balamang ban penlut na ka benta ban shna ya kani ka jing king hadu khat ar point laipo klur tengka. Barok kapisa la penlut hendrai ki jing tre kimsyam la poi shanu la keno ka aham. Ya ka surok adokre mangsang lamang ningkong ban pelut ar spa shipok lur tengka hadin pat la penhyar syaka shispa ar pulai klur tengka. Hendrai ki jing tre kidang sakut hadu mentah la keno ka aham haka jing ujor syau menteri rangba kajela. With the Aceh Holistic Awakening Movement, Adokre Region, today we have come to inspect the Ldek Akong RCC Bridge. The Ldek Akong RCC Bridge was sanctioned in the year 2019, but it was abandoned without any further construction, and therefore we have filed an RTI. And as per the RTI queries, we came to know the initial budget allocated to the Ldek Akong RCC Bridge was rupees 12 crore 29 lakh 89,000, but it was abandoned due to fund constraints. As we all may be aware, the Adokre Mangsang Road was initially sanctioned in 2017 at approximately rupees 210 crore, but in 2019 it was drastically reduced to rupees 123 crore. Therefore, we would like to urge upon the government, whatever budget has been sanctioned to us, it should not be diverted anyhow. Therefore, we strongly condemn such kinds of negligence by the government, which is harsh, illogical, and unacceptable to the people of the region. We, the people of Adokre, feel detached and landlocked within our own state because we don't have any direct linkage to any headquarters of the Meghalaya. Therefore, the Adokre Mangsang Road project is very important for us. Therefore, we, the Aceh Holistic Awakening Movement, would like to request our humble CM Dr. Konrad K Sangma and Sri Kriston Kinsong to reconsider the budget depreciation project and appeal the government to complete the project with the original budget as soon as possible. With all these viewers, I would like to conclude.
Kajing thmu jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ban phia thma yaki ka tu ka netli ki constituency ki bahap hapo ka KHADC kalaya kendu mau siang haba uba Dominic Warjeri ula ujor sa Megalia High Court ya kani ka jingle jong ka KHADC da ka baong bakalong ka bamsyong an ka Megalia High Court ru kala shemru ya ka sen syong bishar haka arhu pratrik uno pra ar hajar ar phulai habayakran berkilat pathai kubor hakashipau tarik ukalalengkon u deputy CEM ba PNCM ulayat ho halor ka jingle jung ka council kadai hadien bakalayo ya ka jing ujor ka pasai naki ka tu ka ningut kinoyalam snong baladon kam ban piano ya ki ka tu ka neteli ki constituency ki bahab hapo ka KHADC namar kidon ki constituency ki babun pat palan badon pat ki baladuna palan Uba PNCM uloong badai halor katakan nongrem ka KHADC kalatung ya ka delimitation committee bala menjer daulat kejela. Pi hajing sisa ka ke bangile anak kalian ka executive committee nila follow baha ya ki prosedur baro. Namarang husnem ar hajar khalai akapor bangi wanra ya ka delimitation. Isua bangin konstitutif ya ka Delimitation Committee nyo aswaya ka approval ngau gubernur. Bau gubernur ula sya yangi bangin constitute deka Delimitation Committee. Dan ngisa notify ya ka but hadin baka Delimitation Committee ka report syangi ka Executive Committee ni place ya ka po house but ni pas po ka house ya ka Delimitation Bill. Dikani ka bamentaro kawan kumju hi hadin bala yo jing tho na babun gisnong Kirushimet kabagi ong ba kani ka present konsumsi number of voters kaya pair na kawe kamulai sanpo mo karpentor khat new khatra kalaban ka poitang khat lai khat saulase te yong idon kam banle ya ka demolition ban reorganize biang ya kisnong hagi konsumsi ba pair Bangiyo ay trajing to nagalyang jongi nyimna ban constitutive committee claim da yo isway ka approval jongo governor. Halor kita kijing to ni thong aso governor ban ai ka approval yani bangin constitutive ka committee. Hadin bo governor la approve then ngisa snaya committee ban menta committee kadanya sakmat. Ban compare ban sngong nagi Hiroshima nagi snong. Tejing sya kam don ka no ka balong claim procedure kani ngi ayat bahaya ka procedure hoy nyempat don ka rules on demolition committee ban pa sa pok house kani ngidang prepared menta namar ban amen ya ka Assam and Meghalaya Autonomous District Council rules kamut ya tangi ka demolition conduct pok house ka kamjong chairman kumnuban please question dihapan amen ki babon ki Tenata yang mentang idang prepare lang sakman, but include lang hakani ka edi rules jongi, ya ka delimitation rules. Ya segala bandi ka chapter. Den namar bo gubernur lo ai ni ka approval. Ban ila constitute ila follow accordingly ya ka by Julia bro kata. Ngam i bagan long on procedure. Ya ka kun nam ban kan ni menta ka syong haka jisno junga court. Ndenga shia thu ya pi ya ka process ka jungi. Ba nya ay ka with due process but pi kham tam men shwale shwa arja khalai ya ka demolition le tang ka isi ndon kam demolition committee hendrei hagapor jonga arja khalai gubernur ong em de bandon ka demolition committee khnang bakan le exercise ka ba bania ba dia ka jumut kolong ban thau ka ni ban le bania ba Kenang bakan umdon kanu ka jingle thurumur kan. Mensuali gila tang daka executive committee. Mbei daka demolition committee. Mentaman ngila airat daka demolition committee kan recommend. With due exercise banlong detail exercise kan. Apia akut bersngau ya ke prosedur jongi ke pengistan mangi tang kata. Nemar menta kebanyakan kalai ka kambak pakale syahai kut kaditang haka jingi baka demolition committee. Kamdei kanu Ibru gekan supaya extension kan para rais menta. Nidang gekan supaya ka demolition committee. Kadang ro kajing ong bakiro la sa kajing wanra jung kada
ta kam don then they let's say in a process ngin pe ke ba nang wan kin dia mentan kam don ka pokok mentan Kita mengatakan amarai sudah ngam ka nomor segi jumut jungi kalong ba lada ka demission committee ka submit close report lay kamut ngina ban penlong in time mo kan dinri ka ma ban submit ka ta ka kasyong pada Hadian kajing ujor kabalayat mentala jan laisnam nadu usnam arhajar arphaway de kisau kan hun kiba kentup ya ka KSU, FKJGP, HUAN bat HYC persya ya usim kahima maharam paim nainrus yong hakashipau tarik ukalalengkon ka KHADC kala penlong de ka public hearing ya ka joint action committee jang kini kisau seng. Empatlah aban tip ki ai kirai ki balami nakata ka public hearing. Kadba ka JHADC hadirin ka ni ka public hearing lengba uba Drimshan Mauleng, Secretary kalapan pau bakam kwasyu ya upa nainrus yong bandang ne hakashuki sensyar namar ulak keno ba ulalong unong pentut ya kasuk kasan hapo kahima. Yang ka isi bat District Council kilakot yang ka JSC bangin wan yang public hearing. Habiade bagi cing ujor jongi ni kisnam balai no ban penihar ketno yunus im jongi mamaram ubala sensyar don bor ya karat sa super jongi bag wan tombor. Deh lo tanda hadin bangi layo pensngau dalang council ka sngap ya jing pensngau ki jongi bat kalapa yangi ban in submit i jing pensisha pen poi cha office jong ka tanat i elaka ban haju poru nalang jongi ngisngau ba ngisokumen ba council ka chimkam ya kan ne ka isi ka lakot ingi ba jene hearing ban ikenduk marmet mentaka mestasngi bat ngi kentu bat de ya ka District Council ba ka de ban chimkia namar ba kumolong mentangi sen yo kun hajar jo kahima ya ki ba jo rat ka jungi ngi mat jing na ka wei ka por ji ja penting kum tangi kentu ya ka wi am ileka baderu di CM bat kumju de ki isi bro ka wei ba kin chim ki kiano mador ban pen klem no inus im ban chimkam no inus im khnang ba ka rat jungi hang tai kan chongsuk chongsan Sibentaru naliang ka jonga kum no iram jonga JSC kum chairman ngong kum ni enough is enough. Lak biang sange no kita giri sim kabu, giri kwan mentoi simen, ki baju pendik, ki ba ya ka dong ka tan ka jongi, lagi di napok ka dong ka tan jongi ne, sabaru kumju. Namar baka JSC kamla asyuk bencak nang ni cakmat. Ni airu ka jing maham tumbang lakan giri ram cakmat mende, ba nadu ki dalam san pertai, ki no ila ki kenhun boper ni kiru simet ru. Sengau ba wat no malusia ya kamrat ka jongi. Namar ladang ngilap nang ni cakmat ka kenhun hi ka JSC brokaway kan le da bateng wat la ki ki MDC la ni dalam san pertai ba krauru ngi kentu ya pi sengobha sencara jongi konsensi sencara jongi rat ni kisnong jong pi wat nam kita ka rat sausum per ka jongi ngi don hi mangi kita ki no yalam ki ba sencara ka rat la jong Kasenjuk kinong song jaga nong mensaus aimship hakashipau tarik kalalengkot kalalet ban kendu ya Deputy Commissioner West Khasi Hills District ban penkenmau biang ya kakam penbet put hapadeng kejala Assam bat Meghalaya kabalasa slam. Hadu menta laong ba MUI baka sorkar Meghalaya kan sedang ya kajingnya keren na bentah kani kakam. Kajing let ya kendu jong kinong ya lam kasenjuk kinong song kan nong mensaus aimship ya UDC kalong ban kentu ya ban pha da kajing tho ya chairman ke regional committee ban penkenmau biang ya ka sorkar ban shimkhia ya kajing penbet ya uput usam hapadeng ka sorkar Assam ban Meghalaya kabaki pat ba kila angnut bandon kasukasan labun snam menta nong pok hima nong mansau simsip wan biang ha kaba ngiyo mane kendu yau DC ha kaba yade bat kamat ya pendekput hapadeng ka sorkar Meghalaya ber Assam namar kumbang ii hakini ki penai geladap kalau don ka jing simkiang ii na kalian ka sorkar bahkan pendap no ya kaban penbaju pusam bat ngi iru haki khubor bakal don ka jing kren ba haka live hui teri jing disembar jing usna marjar fulai kin pendap no ya ka jing penbaju pusam ya hadu mentang la ya ap ya jing penbaju pusam rei i baka long kenja kalong jarjar na kalian sorkar ngim isu te hagni kesni na kalian ngi wan hangne bangin submit ya ka jingtho yang baka senjuk sia UDC ba UDC un pha ya kani jingtho sia chairman ng regional committee ban penkenmau biang baka sorkar kan subhaban simkhia ya kani gamat nomor kani gamat kadi ka ba baru upaj ba jong katong kathang kinong sensar snong ki pajba bat baro hi
ngila anut bring la kwa ba kan yai no seprang bat bandep no sundon ya kejing pen baju purusam ta gede kejing frang kejing kwa jungi ha ka bang iwan ha ga si bone kendu ya u disi Trong serial sama bang jingyo Lalu cuma ya dispute dalam sektor ni teman sa soldarang susuan tini soldarang cuma disiko kurung natar ibah Arwan deki cuma kurung arba cuma tentang kataran ko akan kerkah Margi ya somai cuma ya lampi sektor ni cek arba garurang cek aro kasirang teman sa cuma dokumen ako bakamakon satmi kah ar cuma tribals ka tungnata kusiong arba singendangi cuma Meghalaya dongna ta darangan namnak toka uniman rasan kali cengna sitel kayo naman gencong de sang government ko mam telgencem ara bacungi manjara aku manakra ba chief minister ko ba matel begencem ara plak result ko mutirang ko ba matel begencem yarang sanang ni khat ko ba akan ni plakon mutela ara media rang ko ba tungtam chong matel Uba Meki Lingdo rang ba Shnong bat uba Dennis Lingdo Secretary IVCS joka tuber kemai Shnong hakamiet lai tarik ukala lengkot kila sya pom da usde how training power ubadai nakani ka ju hi ka Shnong kini armur kinong yalam Shnong kila lej ban penjai jai bat penjam ya ka huri hura ka balami naka jingyania naka jing pen hairstead ya ka skuti hakani ka Shnong uwe usamla badang khat khandai snam ulam mensau malu mala nakani ka jingja Ya uba Meki lakit marmar sya Woodland WK Hospital Jowai, bat namar ulaman saujur lakit no ya sya Super Care Hospital Shillong. Kat ba ya uba Dennis Lingdo lara sya Civil Hospital Jowai. Empat la bantip laki pulet kila shimti ne ban toket halor kini kijingja. Tebe dadunga omai tleu. Hadin tebe na demwa tleu da pai yo da manka te lok wala la o lemak la te so ya gre o. Dewa tebe piyo o pai da to ne. Tengah de sai phone o the phone o cha thana laram bai so sar o si. Dewa tebe phone o sar te kata pin hado jia te memu yira bata yo sar wato everything jari wa pin sunga o ye kulmar bai ni sar sam hawan bo jiri gau kontrol na te le sar o yang phone ka jana kalwa le tiba ti i state ko i rap duna ge men power yang police te duna brugi pli mem o mem ka it ni men yuan rei duna de vi ngam batai bini haki wato di kamtene te ong sar e wani step na te de na dim te nga de kada data khao de layo te chong charo de te pa yun o la makla hadin yung ato de to te sekretari IVCS to pa yur bayo de to hadin wala to de lamu yo jukuri o batrain sa isa o batrain le dan nga hete wa klam dan nga de padu te birong bru kada birong bru ite bai ba emite de kena gua emite terak yo te lebut go hostel sa civil hadin ite wan kada da mem de bai ba ite te la na diang te start kari gi te yo nga wa chong ite de to wan ne te da te du perlu driver wo de ban gi nga te ong nga ma ba kha nga arpoi thmu to da chapi te nga le ban se hap saga tu tierwa ema pogario ba yo da ya bodu bai ba te to jing ban jing khat pe o kama yo yung ikna tang gedeng cereblang ong gedeng kian mem haki molam ichken deit kialam wat skadri vi pi o ge ya do awan pli te to ga jing sna ge o ko wa tip wat sensi mo tip nur kom te du sa di ketiar ne ba kam yo yung jing sketo to klam don hiu ya gibru gi o kita wa phone pa wano mato obru wada he ne ba kama tv hasnong jok so kam cherman yung gabi ga dong ko am hasnong bi katewan kaman kate at present manu kamu vice president de lang wa finance secretary yung ga chantia national council central body sen malang ko am hagani ga district ko yung jing skit hada manu wi no bru wa kre kam imlang salang kam bha kam yung sen malang to em di jing sa tho o wa to
untuk wan itu penhe dan yang eding wa ya gesi roy ya jengkul mari yang kena jadi siapa tahu itu tahu dalam dia kontrol ya gitu giwa itu giwa opposition dan giwa percaya ya gitu kena yang tahu kudu yang persa yang satri yang wai ya tahu perlu yang tahu cenat lah yang kontrol ya gini Henry Owan ta penhe visi eding biau ta sadu teater ja te uskatri AVCS dari bu USA Civil Hospital ngawan telah ca Woodland kawa heta ya somer sabak muswang te ngangkat ota takao halan nepti amni po heta da doktor ngame dat ku dethet mina te hini mgi sumar jing sumar ke me go paka te snap hala ca celong te dalam Woodland da hohi te dalam la amir dalam sparker go MB specialist heta wethet te snap romo ya doktor surmang wa payanga Woodland somer udah yang jing mut ko wala celong ko yo jing sumar ko paka da ila islam ya ukut ya gani ga jinglang hacnong i nepta ni bhawa idam emha perdi jing stom te aden wada wanila hospital le pa hayung la dang dug chongres le ni dang dug yang duna stom i te da ya kan ne ga siwan kamada yo phi na dang thi press and media wada yang pai ba nang sno wara gawi da ege jing gersan ya pada bar snong kamjo le ya igi nong lam snong na do wa snong sekretari snong di wit pi snong ne beta wo yin percai ya gini kam go man hapot snong batau ge i nang yo like go upor aden habor yo rai penremi ya u tring phawa na leng snong na leng pai ba wa gani to ga jing le si le roy o ko pen nam ya ga snong ge i hage kam si te sagawi mli nyo kana pi kat yang ai fa arwan de ba nga hon e ma chastal dang nang yo klam dang nang parom de phone o pa yu nga pa tre yo nga wa he nga che lang ndo te o de le bo ai fa ar ne ba nang ge ga ai nyo him go I kamram ge ka aga so tarik step te da lai bo ar ge satana la rambai te leng police le wood lagi kamram ge ki blay ya police department nadok na thanat larumbai hadok police station Klariat nadok na SP office ki wada himkia ya gani kam thombor ya igi na malam chnong wa am ha chnong tu ber ma chnong diga jingarap yang ki dalai ke kam ke don ni an da pendepi dari stari ya kes we ya gani kes da por ge cha district court yang ia Klariat te kaman gate nagaliang gayong tering bawa da yo yung interim bill ko wa hapo karakterik ko wa sibet spor te all nin da one estate menu uskatri chnong na ling chnong da emlangi u police department por wa him statement o heta on the spot te ke menawa gani ke jingjia na ling bor yung ka an u him piagi u pistom yo kat kam ke dan yung ka an kat kam jing le o kanang wa kiwi terwan nadok na chnong I nane hagwi district le gwi chnong ko district state I le yo like I le kam ni ya ginong lam chnong le ba than da ginong lam chnong ye plai ba ya chnong ka thang I ta ja ba kam ni khu khak thom bor ya ginong lam chnong tem md ko no uk so kam ha chnong ka thang I le ba ka chnong sincha ka dar hapo ka state yung I le ni traditional senchar ROE klem da ginong lam chnong ye plai be berarti ya chnong ka thau be I Bada kitu ki kuboin la poish kabakun tarhadu bangin de syambiang kublai shibon